Hei a pōpō ka whakarongo te kōti teitei o te whanganui ātara ki te amuamu o kawa a Hena Tāmaki. Tumuaki takirua o te hāhi o Rangaake. Kāore a Tāmaki I whai wāhi ki te rārangi pōti mo te toihau o te rōpu wāhine Māori tuku I te ora. Ko ia te kaupapa o tētahi aro takenga, I whakatinana tiara e te rōpu I ngā wiki tata nei. No te rangi nei I kōrero ai mātau ki tētahi o ngā toihau o mua, ko te pātai, he wahine aha, he wahine pēhea e ki aia hei tumuaki mo te rōpu wāhine Māori tuku I te ora. E whitu te kaumāiwa o nā tau, engari e kaha tonu ana tēnei toihau mōrehu I roto I te hapori. I was just so lucky to be included in this team here at Huani Waititi, where it's all just continuing, but on a wider scale, from adults to babies, maybe to families. But it's very uplifting working in this kaupapa. He tamāhine nā te whānau a Panui, engari neke atu I te 50 tau a June Mariu e noho ana I te atatū. Mō tētahi wā, ko ia hoki te tūmuaki o te rōpu wāhine o reira. If you're going to try and lead the organisation, the national organisation, it's just essential that you know and have been through the progressions of becoming a member of the Māori Women's Welfare League. Ko ia te kāpene tuatahi o te kapapoi tarawhiti a motu tuatahi, nāna no ngā whakataetai Māori I tīmata me te marae o te kura o Rutherford I whakatū. Well, they should be known countrywide if they want to be the president. In some way, people need to know about the presidents, the potential presidents, as to what they might bring to the league. Ko June Mariu te tuaiwa o ngā toihau o te rōpu, ko te tuatahi ko Dame Whina Cooper. She was the founder of the league, and she was a very strong lady and certainly concerned with the well-being of our people. E toru mano ngā wāhine kua whakapiri mai ki te rōpu, mā rātau tō rātau tūmuaki hou e tohu. Ngāhuia Wade, Te Karere.